Lekyang Zin Tangkhul Nauping, the Talk with Sorinthan Haorei with Katar episode lintum Psycho really. Welcome Salu Shidle. Ajay Tumna, Rimpala Kaya, episode Aka, Salu Shidra, Makeup the Hangover, Q Bangla Jaga, Ajay Tumwi, Show Hilly, episode Hilly, Ari Tangkhul Willy, or Manipur Willy, or India Willy La, Lagan later clay, I mean, Lagan later clay, La Shokani Rang Room the Lay, Kala Chiling Soda, Yar Shock La Razang the Lay. In a moron to introduce Samira itum tong and welcome Sakwilaga as your discussion bumpa lagaina itum sangrum says here kabda hange itum na news lila katay ka shak chung ka sampang haira Tangkhul ngalanaw kanina Tangkhul now my mang maning la kala Manipur mang nila India ka tong go my khanga laga India li represent international level li represent saki daglaya ngalanaw kani itum chung kana katay ka shak sampang haira Kuirimla Solimla Jajo of Solan, Kala Kuirimla Solan Jajo of Leishi. Anikni Ngalalam Talage, Ashale Bunglage, talented Salakaya, Lanaukini, Acha show Hilirazang Midale, Itungutongo Wanga, privilege and an honor. Because Ani national level, Makanlaga international Baukida Cleane, Kala healing soda, Anili, a new gurus Tada, a new role model. Akang sadakle anili prepares hamidakle anili shapes hamidakle ya kya shinila khaya kuire Robert Leishantem ashigatum ari iwi yak fakli pamdale iwi yap angcham li pamdakle ba hina Solimla Jajo of Kosongkulen next li pamdakle ba hina kuire Robert Leishantem kagatum ba jina kuirumla Solan Jajo da nishi tumlik chung kaning sharing pai we talk show hilirazang mida kle bang na tumya atam ka sakya kle salala tangkhul na chung kana ngangai lak thela gan nat thengai lagen pam da kle ya la show khani ne kala so Robert ajon nam you episode khril razang au kala platform ko tele zadau ki da tangkhul na la kyash lagen chang la kai na yang ka da kle ya khane ari na discussion ma warang laka brief introduction mi ngai kuirum la Solan Jajo ai na Solan Jajo hi Miss 54th Mr. Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship, July 15 to 21, 2022, Maldives Lisara. We competition, he event taksada Miss Asia Senior Women's Model Physics. Kuirumla Solim Jajona up to 165 centimeter. Kala Kuirumla Solan Jajona up to 160 centimeter. He compete vasaki da kleine. Kala Kuira Robert Leishantem, Mr. India, Mr. Manipur, chung shida quick haina category chung chung likala, Mr. Asia, Mr. World lila, rank holder akang sai ari Royal Gymnasium with proprietor nekala, Ukru Central School with principal lang sadale. Chunga ningshe nashigutum, hiaka kayaka ka yarshola shirazang kami, you talk show wangering palakayakang sai. And itum tangkuna viewers bing chung kana chung mai da thengai da late late thong maramli tiao mai kha itum chat vak paisa se January makeup da in Kuirumla Solim Jajoli no we brief introduction ari ko chung jaga dai nani we yes one more thing to mention Kuirumla Solim Jajo Kosongkulen hi Miss Fitness Model Manipur 2019 we title holder ne Tangkhul likre ngadalera or if not tribal lang sasala pai je anarma hangmiro no we brief introduction Tangkhul na nalim thamai thengai de leye kala qwaina bodybuilding talent fitness model hi we line hi lichat au klag je in the social media like yang ji tran tang khuna chungka mathada mathai sing khuila comments up for react up like chunga thait le so we want to get to know more ki wan hi thai le chat au klag ji ti omai ka thengai chen na brief introduction ti omai kha ngal hu aming Solimla hoi I ka som klen wen ne kala shi chinang ram ti le in ka khani ne kala ishawa thakla kaina mawan sa chewe kala ishawa na ishi chinang ramati de na lauka ne ishi chinang ramati ishabu hi government job salam nim ne tukan na shol ka pon ne kala ishi jo ji the da ishi chum khol jo ji the da ani na won ile class 3 to 10 he ani na da lum la ga nang na ka ile ka ji we na a ji rashum da ishi ishabu na remain na sa sal awe khalele awe yang gushokulaga ishi jinang ram tile thalai na ana support samile kala ile
2019 ni Sir Robert reporting ni jang kapam atam ji thara Sir Robert na hu sports win matang ni introduce hak ni ne okay laga 2019 December hili e Miss Manipur ji ta jang e kala jili ina champion ko khisam hangai kala 2021 Federation Cup All India wile in the top 5 le okay kala yeah leifuka hang lo ki kam thang India winner Ari Rara le 54th Asia Miss Asia we represent Masakin India winner okay ning share in we brief introduction khatam quick me in akmang han lu shidau ke khuwaina Ari yes I think I mentioned Sir Robert we through his guidance magazine me kan no we ki ka take a quick later na hu line li ka zat kla chi tyo thai ngai mi bi hing la ga matha mir ga matha la asa mam tha ka wa are mane jena malam tha se miram tha se ka wa asa kham tha hi la ter ka sai okay ji we take we long leg zan all right very good point ning share aring na khui khai hi important salak dele as a kam thamang na maning ne ji mention sat le go health is wealth very important all right kurum la Solan Jajo nalin ngai ka cha si hanau ke no we brief introduction na kamilo and then la qwaina bodybuilding fitness he will line his out le ji tyo me ka hang yo lo you are ming Solan Jajo hoye I lishi kuwe ne isi jinaw nga mati ga in a curne okay iwa awi thada title ba masam phangrang I ajigum this year early February le Pondicherry la ila Miss Junior participate sai but selecting sa to yang top 5 lim jang trip but I participated it ka title ba masam phangdur thre awi thada achievement wiki khamal rang ye because like sorry. No, take your time. Ariji, to be able to participate in the national level, he a huge achievement at Hangai. Yeah, and then Nani Kanina Sadak like he to Tangkhul now being Talanishna Uliba, then pioneer. How can me? Then you are a footprint hilly ituna Ramo Mangis need to me Tangkhul Shnapping. Junga inspires Samo Mandalay. So it's already a big thing. You want Sada Hangai. Then are we bodybuilding fitness illy Kyowaina? Ning sang that zatak like clergy. Tioka hang yo. Okay. Why bodybuilding ile hang logic about the urge to stay fit and healthy. Ultimately mentioned that beauty without health is useless and that hangai that the urge to stay fit he wangai bodybuilding is just sanina. Okay. Ning shi nanina itum Tangkhul now being wangwa role model la kang sadle go ji la hang sangai ara kajung gajai in a jontang Facebook li na share ka sai itum Tangkhul now being kajung gajai glamour wa pali bai glamour miss ka kapang ji khayang itum area urono itum Tangkhul now tong chili wa tang zero laga and then health wa wili chaka emphasize mak satai so then is that sada klei hiwa it's something new to us but then krewen thairan thungai ka areri ka tharni sala it's a huge thing and then that inspires me that chung kan sharing pai all right in a good Robert Lee aka hanawe ara anikni na hangdakle anikni uklata wine introduce adakle from your point of view no we boarding lipam sa kala no we azingli no we guidance we alungli ani hi hikta we level hi zatakle sa with no we take kwena ani hi ka thagle ji tyo me ka hang mi lo jo okay how they started and then no we young sang alungli ka ni ka take khui ji okay firstly Solimla he 2000 to Solimla he class 3 hai na I will tam kakani okay is school tam kakani Ramaman growth le mama now the class 10 ka khrio the boarding le pam gai ne boarding le ka pam matam le ngala now we fitness model he Manipur li introduce sare hai na 2017 18 introduce sa gai ne mai dai pa sin mam khui gai ne then 2019 he in we physically thada dress sang la physically yang khrio and is school we any activities like choreography no dance no athum machang ka school program me flop ne okay dance la sathai isla ha dance la mathai sathai aina chiwi provision ji ina kateu ka ali thayau da and ali hiwi level li khuisam ka naw pa he manga ba bai re aina thangka ina le Solimla na missed khamba
and Mr. Khambali Miss aka organize sang laka competition aka organize sai chili ba changla khanga tamni aba changai lak na ina lei sai chili asa ai aina ani aina awona mamya thu da tangau then chap lakai ulira ra sai sir I participate sa khangai winning je then ina hai heva himang na katang maning mane still Miss Manipur lei da lei Mr. Manipur le event senior Miss Manipur model physics event aka hosar hai na chili mai thing la no Junior Miss India li third quick hang la now. Okay. Reigning champion Chingkum Kaniwi. Laisai. But still Laisala, I believe that she can beat. Right. Je thayo the exam kukreo the morally excursion tare hena legasani se morally excursion tare. After 2 days morally tare. Before 2 days Mr. Manipuri competition. Okay. Then ien nga so chang hanya he because he chile state level judge exam la thagi gi sauda. Chithama manda ahi stage le bachang ghaini she beat those national champions. Nationally third quick high bing chila ana paikode na beat up sawe paikeden right chile ana 2019 we Miss Manipur we title chi ana khuisape alright senior Miss model physics chi then first attempt le quick haini quick reuda ahi khangte provision sau se hena le sa chili COVID-19 in amaram sauda chingkum khani ngasam ghaini right then she came back in the year that for the Federation Cup 2021 le chila COVID kate wala isai after thorough medical checkup ahi vai balaka participate ka sath amli inova encourage ma satho or bikini na tops ka sangche okay because Tangkhul like CSO bing na avu ba bing na iliki khuirekle gangwi bang inova tops ka paji sanglo and half pant type slats ka tena boxer wi type na sanglo ji ka sangwi bang na ahi fifth place quick haini because judges na direct ra laka ali hang haini na kya khama thalala nali first second third man paimne okay and India with top contender ka tong karai contender khara chili ahi fifth place khuyawe chitangje ana bikinis sangsa kha first mo khui salala second and third pop khuyawe hena ye we confident in lay okay then later on are he we competition hi ani khani he pull up tanwala ka ani khani he state li qualified side then nationally all India we li qualified South or India we mathune na chatti ge sao aina Solan hi avangreo khwai khramani ne ava awi akutively surgaza akutively thau nai chingkumai na awi chingkumai na an obes ka sahi thau nau da akutively thada mayon pam bhai khra okay then awi la figure hi ka teu ka mathau aesthetic body hi saho inner ba mahang to because me na interest ma ka ga ina mahang to right then awi mangali hi na ngala nau train sa ga hi chi ka to ka thayau mayan nau train sa kai thayau aina medal khuila ka khra thayau da hi khi na pressurize sa kai le ma thaim ne awi ning le thang ka an hang la sa ye sir ila try sa pai la hai na then ina why not you can try aina without participating state level competition direct national level li khaba nya ye okay direct national level le wa ka junior Miss India li participate wa sa ye but very bad like chila awila dress code awila dress code problem le yawe bikini na chi compulsory dress code sa kai ni all over the world and a dress code na akha second na awi bang first platform sauda ala ning mateu mane ning hagla kan ang sir isaf re aina ani khani we khama thana wa ani khani train masala thore exam azku akha ma hi trial ba chang khre da maite ngala na tra khara ye chilila ni khani hena Manipur ma thunina selection sam ka pangni all right ringa pa kharjan ne ithungwang wa inspire sala khai kharjana khang sad le ning shi ya really aka in atha mention maksa ka bodybuilders association of Ukhrul district de le chu advisor hi queer Robert Lex anthem na sami de le and then Royal Gymnasium hila ana on sa chaw gi da queer la Solimla na queer la Solan chu gym jili ana train sami la ka chadak le sak sane so a new achievement ong hi Sir Robert Lee credit la mi ba ek ji mention sangai all right ari hi in a quirum la Solimla le akhang hanu shidau ke na we ari chadradak le achieve sa khai hi it's not an easy feat
mina yang kradi pai la gan thei sal pai ka hiwi alung li no journey li na struggles aga no challenges ku chung le sare be it your family no friend circle li la no society li la itumi athang hang kai da itumi was conservative sala kai society ing saw with a itumi dress code mi thada mi kai kan ngai han kapning la pessimistic sala kai chung le fe conservative sala kai ning chuki hi thau we alung lin thum noi struggle personal struggle ka thada lei mai challenges ki mai lei right journey so far ka thada rally chi tio mai ka yaru likha hang seng sang nai lei entirely financial problem base how we young kim nan thada brief sala ina mention sak bai bin samilo sak bai lei ka la ki kam tham ne base how problem that he tha kung khwa tha he itum ari changwa tha phawla khai saram da sponsor la ka sam ko phang la ka hoi ani khani thada ina la thada na sangau there ma ngai la take your time na ari jim na hang wa ngai ka ashma hang nau ngai ke na na ri la hang yeah please take your time dai la ga na financial problem college mamning la shum khui pressure he was society live khare sai da ni bin la hi ta wa kan khana chila cha mathi ba thu da ka kham na tra le yang shim khon la thala la in a krajan ga tio hang okay sure 2019 ni so robot reporting ni sang ko madam ni November le competition ni Mr Manipur hi le jine jile sang ge da hang ga ishi shim khona ani na awona ile ji adam ti ani na awo li ka pam thai de ina ani na awo ling han ne ka ani na awona mam ya so tene hi sarna thang khang da sang chap pam ni ne ya ye sarna kim dhan ne ning tio lo next le fe de ya sarna sa da hang mi jini ije ta ka next year try sara da sa da phaning hai ne laga December jili khila Mr Manipur ba sang ge ji Miss Manipur ba sang je ina shim kholi lam hang ne jini mam ya mer ji the de ne ka hang lam hang ne jini thum de in ta sang ne sarli ka hang ai na lam hang ne sarna ra the ya ra the la okay ina khang lam hang ne ta thum me thum sa da tha ining saksa kai na tha ta thui he ne na ka thum na ga ta sai da ning la ching ma sam ne tha ning ni tha free mark sa tha asham jam sa da mi sa lo ga news li show ke sai da ka trim ji tha pressure la tra le tha la very wilum chan le shi khmi ma ina chimang nam ning na sar long ga dom khmi ma ina khui sam mang e jiwena ishi shum ko la ga support ka sa ko okay so matung ga cha la word sai ni ma right ena hile awile misal sa khana ma mina phaning da le participate sa khabai kachanga ka khani train sai no only 3 days mang ahi ena water control soil control oil control sugar control he sami e ngaya 2 days posing routine tam only 3 days workout hile ana mina chingkum khani ka thum tam la ne yu shat tak lai ne okay that means tangkhul with genetics in mathana in ka thai tangkhul ngala no in song fo ka zat le tara ka khamtha tara ka thai but right track right coaches right arena di ba khreu da mai khya tara ka som phang re hana evening li khu shone okay shong for li ka che thai ga hokhi ma man se if you need an assistant I'll be there all right ning share originally struggles challenges later klei ji na kopsang khai da or you want to add something in am dala ga na ka social media right hate comments anyway selection sa khwel ka bikini sang ka photo posa ka adam charan mi gi chung jana wa support sai kham tha we apong ai na la appreciate sai ka wa kai ka mi a khani jole ka thani de future porn star ji thai na la hami ya okay jakshi line ji tha sa da phning da le ji la ma phning sang ai ne itum na zat da le la ga swing reason mak power pong ni zat da le
meaning ni chỉ là hàng okay nhưng chỉ yes ila chi pa kui thei khui wo Facebook liang Facebook group kai khli sen na yes I think it to a group with admins being in I think they should filter out such things are intum na discourage sang sangai ni iwa chi tha chi yang so chi tha chi challenge akhang sang sa ka athum bali prove them wrong and ning share no we take a kui on that no experience the omeka hang kai chi wa solan ja jun li la arranging rai jang han ngai ina no we journey so far na prepare sakra hili ki ta struggles challenges may some pong no experience the omeka nan la ka share sang la okay I hui line live this year na hopok sai da I awi sa ja ka struggle ma sa idea ja ka thuk ta ma bam ne ka in hilira jang ka February na hopok la ka ri ra shung da ina challenges kala in the main problem face ada kaya hang se jiga financial problems se hang re awi tha yang simhur na background mam tha thu jiga simhur jo dao je da ari main sa da in face ada kaya ba financial problems sai na hang re jiga ba itu mi hili khangrau hili sa dai ka ba kating na jara ting bam me jiga ba diet ka tham ta la kan control sa gi sa yang je na hili main sa da financial problems kala society bi kadom kami or athumna phapmak ta ji the main face sai in a commission ware de news na me share sai athumna qe kai tang han ni thai ga bai na model physics ni jega athum model jega modeler sta sali mang phani ya jena o songai na e balo da hang e jena ya thumni ja ga share sa lim ne commission ji ba jang e trial ba la ga selection sam ngau jena selection sam ngai ko de na thumni hang la ga status sa upload sai wo ji yang jena thumna congratulations si dai dai da hang na ga evening da khok you beginning you je sarna posture sem khai je are equally nap ta khai ji yang ji in a status se upload sa jenu jena ji le hate comments khara pok athumi first ever athumi ning me wa athumi I hiwa modelers ka model wi mang ya ji tha mang phaning sa jini ka re in the beginning sang ga upload sa ga jen no dress si ga khai clean nei tha line ni zat la kharula is it really your calling daily sa da tra khang han ya jena ji first ne you hate comments samang pok ji ji first say pok laga akhama ka tha hada Facebook ri upload sa khai ji hate comments ta tra samang ge jena are in the main face sa laga da ili ke ko hold back sa ge da le da khai ji society wi yang phama ka ta ji jena financial problems ji khni ji ne khaba ji sa da cha khalai sai ji da site le hai laga I khata yu li focus sad le yang focus ka sai na jon nang Himachal le selection trial kha ba ji la klam hai la kan ini selection ka kui sam mang ya da athum na kya kham du la aru river ini la ki ka sak sam le thu yang chena athum wi du ji na na ye ka pha mang mu kui sang bai ne ka chak shi ji la kui sang re de yang chak shi ji la ning ning na la ka da na sang kui la ka da manga ba mai kwa I khata focus sa mai kwa athum du ji ne le motivate sa me yang athum na da khang ji la inam tha mai de sare athum na phamak da ji ne phaptang sakre de yu sa kai na ina focus sa man da ya sa da yu ina sa gi ji le focus sa man da ari sak changa kai na prepare sa le je hangai ni all right ning shi na ni wi khar jan ji na la ga ring pha nai re ari ma ta la ga na ni li discourage sa da le ari hate comments ka thara da le ji they're just jealous of you yes ada hangai nani na che sa da le athum ji tha ma tu da le ji tha che sa ra gi ji meaning sam re yang ga la ka ma sa thu ki jim sak thai ping na ka hang mane and then it society I think yes it ngi che mo manai liberal sam you manai ka it tradition custom ina conservative sana ra ho patriarchal society sau gi da hi tha ti omoi wa le jing re chen hi tha challenge ka sa da khui la ga overcome sa vai sa lo and then chi tha ji na nani li discouragement sang sa la ka hi tha le da le ji li nani pa na prove them wrong and then one day or another itumna it laganani represents adakle ye Tangkhul now tongo represents adakle in it's at an international level so hikta sports we level internationally Tangkhul now represents sai cha kamale range so it's a big deal for us and itum viewers being hip hop ta mi se itum society aksa the supportive samai se la now nuilak fuye achukumang for example Solan Jajo achukum how pok ne silka direct international wagi dakle hi thai octu ke teli le cha kham le samre kat beginner level le hop la ka district level state level national international da sakla ga na thum ke te wa kzat ne kai shi tang khuna bing talented sala khai we run a somi da nglang da askum jam hop ka national wa international chat chi da kle it's a huge thing hi tha ta mili tum supportive samai sei ji ji I chi tha da mention sangai ari prepare sa da kle in a Solan ning han thau ge ara international sau gi da no thum no li ka tha personally le sanik la ma thai ne ka internationally wa gi da apom la ka
Maldives ya very exotic place. Yang talaka apom next dila. Jen chili baki dakle khawamang chila excite sare ka instead international level li compete wasaki dakle. How are you preparing? Kada the prepare sadale he preparation he thangji da sadle re he will know we routine he kada le li re ji yaru dila. Tio me ka thengai le ka share samila. Okay. Are we here upcoming championship we bang Tangkhul more than 4 hours yang motor 2.5 hours ngazin 2.5 hours tang road le sarnalam thala kan train sa mi le yang ini li macap rang tangai na mak thirang tangai sang sak tak yang sarna sak la kan train sa le ini here tai lam thala kan control sa le chai ka ba ini here aram machi le cha kham sai bai sugar le pura ma sa je bai thau le pura ma sa je bai ini here carbs ka jung fats ka jang ja chi ki kham sai bai nya sak la kan ini here cha da tai gym thala kan control sa atam ka pi ka pom gym thala kan chara gym timing sarding so la ka sarnam thala kan train sang thorong ni nya ini la tam awa tam ji khai shok ni la ga ini li sa tam thala kan train sa mi le Okay. Ka chot la. chot na ya pi mak thirang tangai na mang sam sak ni sarna Okay. Kada Solimla na la train sai ka thad le no experience prepare ka thad sa man le. Sarna hi tada diet maintain yang routine hi tada sham ye dele. Okay. Nilman laga workout routine laga sham se dele ne. To teach you to follow some sadly. Okay. So hi tio ka sa shila strict sala. Okay. In a good term, in a good way. Yeah. All right. Then you park by wang sami da clean da shi chang yes. And then you prepare sa da clean li financially hila diet ka tha lo khwai wi ang ki chung la jang da le ki ka tha da kop sa le chi tha chi. Sarna laga muscle builder na GXN ba shi ne. Sarna ini wang la khang jon po mi da jon na protein sa laga ini wang diet wi wang da. Okay. sarna company kni ju ambassador sa da khine chila na sponsor po mi laga ini le sa da ini wi kajang le khawat chi mi ya shin ari da shin khwai ja sa da mi hele So preparation is so far so good. yeah New le khawat ki kam le ta lai ni sang yang sang mi ga sa da klai sa na. Sir kala ishi gym association biang Okay. ini wi hi wi sakita le da le flight ticket ji ta laga thuna donation zat mi da le ne kala ishi gym trainer bing atum laga sak chang la na ini bang yang sang mi lak da le. Okay. Good to know. Robert, are we new prepare sa da klai li? Bodybuilders Association of Ukhrul District na ki kachigata activity or ki role kui laga or Royal Gymnasium na or you as an individual kada da prepare sang chi de le kada yang sang mi le ji ji tyo me ka thengai le sar ina thada gym link ka hi link ka pa ho po kai na imang na ran sa sai okay then imang na ran sa hi wa Tangkhul now being at least broad sai re hang ka association hi darkar sai association hi darkar sa the like minded isi ning rai cha bi otsa khongurum ring ba bing che phaso kui la ka isi bodybuilders association of Ukhrul district hi under recognition hi isina all Manipur bodybuilders association li recognize sa kai ne and under again Indian bodybuilders federation le recognize how the hi pro ins we brand ambassador la sa how muscle builder we brand ambassador la sa how then hi ngazek mamanda Tangkhul now bing hile Tangkhul now we facility hi kan na vai sa se then ina ise Tangkhul now bing ngara ning rai cha bing je group kong khuere ina eva advisor sauge nana president hile vote la akhla masam ne kada request na khawani request na khawa chili issue ka tong kham yang ro kai de then pamamanda Tangkhul now akhi exam thapalum re state judge qualified sapalum re haina ina re awang so moina amai reisang jingkai ina approach sai amai ini khani ingrum da exam thause iwi ba phala la sel la iwa mai te naw ni but Tangkhul ram bui bangai na Tangkhul aka represent ka sa darkar sai ala ila pulap chang la ka exam thawe ini khani hi pass awe pass ha greu then Tangkhul ram li state judges qualified aka ka sa le eri khanga tam le katam naw ning ka je aka le yaw then hi again Indian Bodybuilders Federation na chat ba sponsor sa la ka ili Robert na all India examination chi tha khyaw chila tha khuyere chila pass ai re then ani khani wi ka chot sam ka phang he selection sam phangai re khang atam ni ani khani na ring pha sim khurle wa avu wa chot tak le ne ani khani chat ba sa gi chi he Maldives li cha gi chi ta gi chi he 1,15,000 per person or per person okay per person that also from
Delhi to Maldives to Delhi, and Imphal to Delhi we bhara la masam range. All right. Then isi ka tong like minded he pam naka first isi amai reisang ko ba he discussai because he coach aka sauda marakli no sounding the yang sang bai rai amai reisang ko hi ra ka itum hi kharchan sai sometime internal misunderstanding chiwa family ni ka sok thada lai papa me chiwa then now khani we sami se gang we bangan isi he hopu ka we thada ina thada pa mamanda pastor we director na thingthara mi ye DFO sarsan ngam na thingkhani sa phanga mi ye aina miyaka aming ba masang mi lo hangdalei ana thingkhani mi free with donation issue Ukhrul district li vai Ukhrul Central School na hopok la ka humbung tang da khawali 23,640 sam bhange. All right. Then itumi hotel li chamang mamanda suddenly resang mi basum aina team ase team hi chamang sai. All right. Ina ni kanili introduce ala ka ngalang da arara sai ana Tangkhul Football Player Association wena ana thingkhani hanover sai. Then Joseph Gangte Deputy Commissioner Income Tax Infal na thingkhani Haorei. All right. Issue with gym player aka Delhi li pam nakakhra ala aming masang milo taina ana thing thurup mi then the next day isina donation vai Ukhrul isi school in hopok laka wino bazar tangda chili 30,260 collection some store wise and khawa or individual free will donation thada songfully then again Hindu Samaj Trust na thingthra mira saye then Sir David Kasung CEO ADC na thingthra mi District Youth Affairs and Sports Ukhrul main initiative ina thinka sa phanga Hanover sara sai wow thinka sa phanga as from the department or from the individual pana do from the department as you office bearer being collection sa laga kamini gang thinka sa phanga aina ZEO we na thingthra mi Sir Khasim ana thingmakata phanga chu Haorei okay then Sir Leisio la thingmak chu Haorei Sir Ramngning na thingmak chu Haorei aina Sir Bisorjit we personal secretary hi Tangkhul nauni aming na rai ngam lunghar and firstly 6,000 mi Saturday thang 10,000 mi pulap ana khami hi 16,000 li then Sir Themrikan DC Income Tax Assam we Tezpur we na aya chang thingthorup chu Haorei account li then DC Ukhrul Krishna Kumar na lakhani mi ge gangne ahia ro suti tai re achon thang matarang laka Robert Thinghang phangachi season salo kahangni then ani khani we as a whole collection aina 2,46,900 collections are gaini okay then divided by 2 kasali ani khani we pangli 1,23,450 okay hiva case li mi gaini isi songaina then Jajo sang all Manipur with Jajo sang na ani khani ni la 10,000 we chang ngachon rai okay and plus well wishes being na ani khani li personally na khamila la yai re aina ina ani khani we sai khawai mang khawai player ka wiki che ka tada borak le khanga tamli I we company li ili sponsor sa kamili ina ngazek la kha ani khani li nearly kachanga ka we sai khawai mang khawai chu Haorei protein ru no gym bag ru no t-shirt ru no aru water shaker ru no then again muscle builder company li ina than vai ani khani stall chili wala ka anala proprietor china hangai re ani khani na medal khui laka rakhre oda ani khani hi na brand ambassador sang sa kaure hena great are ru ina sadak le pam hile okay then hi katha we grievances tara kha leida lei aina Ukhrul leida kha lei we mindset he itum na kate o ka chen sa ngasak ngai pa na ba Instagram ka thali ngala naw kai khana example Tangkhul sau da Tangkhul we hangau ge khangte mang se Tangkhul ngala naw kai khana Instagram li Goa li bikini sang laka click sai ava like chung ka ring phatla bikini sang laka athumni hen khamai bikini sang ngala la mathai figure la mathai chili wa head comments mala mane yeah khamtha rai but he wa India we mai khui ka kawai India we flag khangka kawai and Tangkhul we represent ka sa aina north east we aina among 7 sisters ha sai aru 8 layer la Sikkim jangai 8 states we aina north east we ngala naw ka thumbang ne khani hi na Manipur right and Manipur hi la Tangkhul naw and akha hi na Sikkim ngala naw Sikkim ba shi naw khani Sikkim ngala naw akha na body building ne okay akha na asi really bagi ga jeni that means north east we na ngala naw ka thumbang then asi we chief minister na ba Sikkim we na ka pangkui gai ngala naw hi liba lupa laka kharip mi ai re flight bhara then another 1 lakhs for their expense
And so far, isi we live the powerhouse of sports in India hangauda Manipur live player hi chung nauda mami saplala isi association na main ngazek tak lai Tangkhul nau khani hin medal makhui thure hangkhawa e plus iwe association being mawam re khuyai re hangkhawa at least khani we qualification we thisoda potpam ka cha kha district youth affair in sports li government na Haorei Tangkhul we MLA kathum chiwang chaile sir khasim na minister sauda at least ani khani we provision hi abuvuri district le mi samkha Tangkhul naw khamtha ani khani we na tara ka sokre hapse in a khui and ani khani na main financial constraint la yaud arui hi akala malai thure and I'm very happy because we president we secretary arui bodybuilders association with Dr. Wisdom and as ayo and on behalf Anikhani we mathun whatever I do Anikhani all the time ile back sami and instead I'm very happy again because akasa se gang atamne issue with team hi khokha ba sasone but table kali ba what ka sa tamne sometime tui khayet wala sone and as in hi pa ka sok we maram pa na ba mi kai khana paisa chai ma cha ne malay khawai thada hiwi platform hi khui laga thada yes just to be more transparent and accountable ajon thangwe episode chili love bodybuilders association of Ukhrul district transparent sala in thai rahane so I think ishi society nala I don't think they'll have doubt on the association mtala kaina or sami da klei thega chungka ring pai sir Robert dila no we observer no now hada khui laga mtala yang sang da klei je ithung chungkho bangwa tamgui shukui pa khang sa da le Nagatami, Kujunga, Shogono, Tarlagan Hangaye, the Arihi with Manga, and Mijunga Tashin Kukuhu, Adaptation Kuman Laga. I think there'll be more supporters. Jumeda, Shokraji, Kichihanshik, Sanglay Tanghunawa, Ninghaka, Urne, Jat Urne, Amay Tamisola, Tanghunawa, Ninga Glako, the La Layla. Jenna, it's a generous salaga, it with generosity. I think Ari Hita Tamili, Turkarsai. It we now lava canina. Tangkhul represents Saki da clay. India country represents Saki da clay. Hita tamli tumna. Moktomi mong John Mika Kachita tamli John Mira. Itum miavuna ting tra tim lag sugar sala. For example, Tangkhul meeting Tanel Pashaga Rabakan. Tangkhul me shapanga bangla ting zilla shasha shapanga zilla. For example, the restaurant liva galo itum areli vigil miaka kanivala lupatinga tinkini spend say. Because of course, we know individual one. Anytime I go, I should go to me. Are we once in a lifetime opportunity? Of course, you achieve cycle. Now the car man represents I think it's worth it to spend $1,000 for them. Word say no we observer, no we active, a John now the Quillaga to John Missiva, word Saroko, he mentioned Sangaye. Okay, are we in a Kurimla? Solimla li akang hanu shida okay arina ni na waki da le da kle hili nani na prepare saman da le la nani na wazangi da kle li thumi public way na to society ndala in Tangkhul society li nani na kiki ka expectations le la or athumi tiomai ka hang khangai mention sanga kiki ka le la message le la tiomai ka na atam ka khwimi lo yari gdong ho li hangai na thumi sia sa thumi gdong khami jining change him time take your time atumena sasa ka katom or any other thing atuna nandi kathada support sang sangai mai kasi kiga lekala convention sangai hu platform yena ari hili the Tangkhul Express really the talk with Sorinthan Haorei viewership hi kchunga lete tingtingai leida klena and I'm sure through this platform atumli village li leida klena town li leida klena metropolitan cities li leida klek chunga Tangkhul ali wasung chape jena nani we of course everyone know it personally nana kiki ga hang chipun ngai lega ji mention sangila we'll get back to you. Solan when how papa staka. Solan origin I get ka hang mila la ka Solan lan hang mira no. Ngai cha yang yari we tom khami siasa khami jining jang yang yari na la nai na rang jon mi re ning shi ka lan mangai nu ma dangai la siasa khami ji la
tông chỉ là sẽ xa lên phần những mình lo chẳng ai yang ini là sao được lấy inu mai mang mình này chẳng ai yang ari we Tangkhul we ini là mai dong hi phùng là cái sao cái gì này chỉ ninh đi rằng yang ini mang dong giả vai sao được lấy ninh yang yari we mai khui mai khang ga mình ai ini là khởi sao là cái ini là mai khang ga mình cái gì cái thằng cái thật là ini là khởi sang ai history chỉ create sang ai cho nên yari we tâm chỉ là tâm bị chính rồi chỉ hàng ai mai khởi sai đó yari là thật là ra không thấy rằng thật là pháp mắc ta là ra là cái là cái là hàng cái à event hele relevant sau da ani khani na dress code sang khai lei sa la game ni hena phaning lakha of course samilo because rather than the game they will be as usual like what all the others are there and a game live a protocol ka nga kau da ani khani na chi manga kreu da fail sa ki chi sao example Tangkhul nawa kana very si kya ka sala la Sunday li church ka sone and as IAS exam hi Sunday li tawlo athar ka mathar horchak saya wa sada lere phyo mi sala chi chang chiliwa forgive and forget pa chi of course hangai because ani khani we feeling la oza ka sauda ani khani na hya ka express ma sala la ani khani we like ya really ka thada message mi shi ka pa chi example Maitei singer Suren ani khani kidney fail za gaidala recently 2 months back chili AJ Maisna maina singer ani khani na hosa la ka program ka hosai kidney khani we transplant hi lupa 30 lakhs chang re gang ne wangjing le athumna like life sosai arui la sa we sin program ka rock concert tu tai ben sa we sa la ka 54 lakhs collection cham pang thangkhamang le meite naw akhana khanga chon ka po chili ngalang da ngachon nakha 54 lakhs sam pang and hili in a rough estimation ka ha athang in a rough estimation ka sa chili hili Tangkhul we aming he hardly tharaga thamang ga jang hili khangtei wa Tangkhul naw makhni mang na khanga chon ne ani khani with food supplement ru no hi no then the khumi na ra la kha local people nga chon na khlewi mohodli Tangkhul naw bing na Tangkhul naw ling nga chon sa kha ani khani la naw da ka phau mia ka sa khaya tamle and obviously repay back sara sare paycheck ji repay sare and ani khani na kali kha wada mathum ka waila masam re and ina ani khani le hang papam da le as we miss Asia aina world hina this may be your last or maybe your first Solimla ne linga ne sir khwang khle hena ngame because nani khani mangli ina matam ji thai pai mane arui nani khani ne hita da selection jam mangaw da ri Tangkhul no kya kharai re tara khara tamli champions does not remain champion forever right because fail sa gai pa chi char ta la ka chap la ka ani khani li yui vai hot na ra sa re but eva oza ka sauda as a whole ngarai china yem bulung re the best pa chi eva producer gi ji of course sauda ani khani li aya ina nani khani he azana last maning ka fast niko maram ji ne explain sam yawe consistency ka lai bulung re yes and chi sacrifice ka sau lo gang pa chi in hangai aina Tangkhul na ka tong sa kha ukthul we any platform as of bodybuilding ni any sports we evenly Tangkhul na ping manga zan mre gang pa chi ba hangai okay pai ni share arwi akha athang no mention ga sajali ani kini kali ka achowi competition ni wal ga medal khwega is the issue we Tangkhul MLA minister being job assure sa khai leila promise sa khai leila ji okay achon thang ani khani we felicitation before felicitation sir khusim ni la direct personally in aba sam phange issue we president aina issue we ari amai raisang first coach qualified sa khai ba ji aina we general secretary sa ayo ini khani wala ka all secretariat office le sir khusim la sam phange ani khani we matang elaborate sawe then again sir leisio lila kharchan sawe ani khani hi sir leisio we kendra ni right ani khani hi sir leisio we kendra ni aina sir leisio lila hiwi matang le kharchan sawe plus 2 days back ise saram morning lila wala ka
kharchan sai aina kharchan ka sa tamli same objective ani khani na medal khui khreu da tambak nawa example bala football player pa che yes DSP li khangka mi re sarju chipa che ala inspector kang sakai re judoka Olympic Games they just participate mang kasa 25 lakhs let pau na miawe just participate kasa han ka only otpama mimne recently 2 months back ali direct DSPA na miawe have then maite naw bing na khui la ka maite naw bing na sa khami thada tangkhul naw bing na tangkhul MLA ka thumu yang chaile minister ka basam bang hai ne then ani khani we qualification ka chali sang mi kai ru bang la kana mi re plus athum na va a short sami okay and chu yang chaile nganing tit ena nganing mi dak la hena sarang nganing na at sare all right e na salak re I say ena tangkhul we CSO khup ho khuye athum na la medal khui fulo na thumi bang ithum na khunuk ling nganing mi da le ko I say tangkhul naga long with president Sir David kasumna yes Sir David ni ya ana hangso ka we ana hangso ka da long cook we apex body na hithada nganing mi ka I don't think all the tangkhul athletes will not go in vain and productive tangkhul now being soccer have say khuye as of in bodybuilding ni ka soccer now the badminton football ka than ta ka soccer sa but itu nganing ka changwa na ba a yearly tam la ka sok la ka selection sam bang chi maning cha purely from the tangkhul grassroots level ukrul we na samhang ukrul we na va ukrul we na mai quick up that means government la ni nai mi re have say yes yeah okay Haorei ni xie ji ta bao de assurance le ge ji pa na ge ne ka Solimla na Solan la ji ta ji chong ba ji focus sa reng sa ne personally achieve ka sa ba ji ari competition khui ba ji focus sa le once you get a medal I think you deserve ka sa na ji la and then everyone into media I don't know it will level and some extra some whatever post you deserve you can talk and quick by sa say ji ba hang you shin ngai and then Adam recently mentioned precisely it Miss Universe Miss World ka ta kim ji try beginning around the lay we're not judgmental ji ta tam ji itum tang ko na bi yang serious exila ji ta ji ba itum ki kam ngai da head comments ado da lam lai so Kajija we sport we tissue de kajija we area tissue de field tissue sa le ka Solan line Solimla chitha da shanbai chun mam sak ba bang ka sangjili I don't think we should be just we should judge them atuna anina khangwai jena and chitha da sa ba ba jilamning a new field jili musa ba im la ka sangjili and then sada ba participate sada le yu khwai ja sa bang ina atang ga hang da bigini sangra limak sangwai na position mo khuni je how da disappoint sa apong akliwa yang khwiran limak ko je and achu hi chang hiliba and then issue tangkhul now ara higtha wi awareness le moman how kida and I don't think hate comments mari lag mari ji la hangai ra la da hangla hangkornali tera he kro ki tha akle da chi tha ping chin random please don't mind chi da nin sa gi shuk sa lu ji hangai and ada khanao sa da Solimla aina Solan nani how confident you are ari ji wa jang gi da kle Yurak the punning the leg, cut hardly confident calculate lazy, confident no way, commitment, determination, cut hardly lazy, Tiomaka, Kahang show. You like the Muchuk the lake, you buy hot canine lady, cut had the lady. Chili Vasangi, he like a win a champion, Kira hyping a Rara Sare, Krala Raklungine, Sola Ini Wanga international here, Chili Vasangi, he Ini Wanga first time ne. Then ni ka thing wale ka hot khana hot na lag de yu fai da tangkhul mai kam super yes Solan na ga thali chap de la ta all right khang ji ba ra shunge jiga ajon nang ini khwa ji de thai bu me yang si thum senior bi ji kham ta la ma ngai ji liang ga la ngi chi nai ka ini la tan ya le fu ka ini la train thala kan sa sar nam thala ning sang mi khai sa shap ma khai ini la athum nam tha mai la ini gram hai ga nin khui ini hot khana ti shu la le ya si chang la ga da khui vai sak tang la sa le khui to the high sa le expect all right ning she Sir Robert ka tha ani hi ka tha perform sam raw le no opinion le are evening le oza ka sauda yeah
khui la khui nga sak ngai khui re have sending le pa ba me because ani khani we are he darkar da sa hi stage performance darkar sai and are crucial stage are hardly around 8 days mang le da le right public we cooperation in darkar sai motivation in darkar sai and through social media sir we through ena la tangkhul ka tong hana siyasa khami yes like motivation spirit motivation like information message katha mi ka ani khani he boost sa pai re have se khui but ani khani wa ina physical form thayau da ila international game li tara ka ba sau da chi will level and he will level he yang creo da khui re have se I have a confident aru ba ani khani ili malo wat na da le re because time bound ngathor ngazin ngaya kasai ka sakru no maning ka practice ru no if I started talking with harsh word because I want them to win every as a chaplo akama manri men hanung lo as a manri men apam akama ka chapchi chima kan namne aina ani khani he e winning liver Asian Games liver top 5 thang do rare have se e confident le issue even liver first second third ma mi mane issue even liver fifth place thang da le and fifth place thang da le in a expect sa he yes e confident ena ba ani khani na chili wa ung sung laka makhaning sai sakha chili yonre and every way condition body form li yang ka I have a confident aina he we confident ina ni khani na khuila khuiru no plus India we flag khangkaru no national anthem khongru no plus naga we flag la ni khani na sing la kha yari ka tong khoi mangale yes identity aka hi chiwe international arena li chithairu no kang pa chi hangai right ning share Solimla na Solan le kala Sir Robert le chung ka ning share as a issue discuss salaga idlak chung ka thei khui sam phangai re and then ikla tala motivate sa ka challenging sala kai laka supportive sala kai sa ngai la khai ningai ji ra jang sa kai and then manila kai na le sala la hikta international level wa jang ki dak le thai laka na ni wang phaning kala ka dang do discourage ka samni ne ka phuning wala ka cha ka level li wa ki yang da ning yak ra jang le but then nat ni ne sa wa shap ki dak le ji na overcome sang sak le ji le tangkhul a ko tong li ta da appeal sangai ishi it tangkhul naung la wa khani wa ki dak le church li khu li shim khu le itum sa sa mi ser se itum na lan na ma chi ka dar sala the best thing we could do is pray for them se ha ka sa hi na best na sare ani na kya ka hot na sala la bare ma jang khami ji thana are mang sai pai hi a ka hot na khara hi jiwan itum ka shop and the sa mi se ka ji ga thana lan na itum genre shop like wa anili personally ma wa sala Sir Robert Ukrul Central School li principal asa jili pamdale or bodybuilders association of Ukrul district le jili pro salaga ituna general salaga na amount tina matter ka samni na kai ituna kya ka support sangai le ji hang ji thailaga anili ning ka hak sang mi se ning hak la ga na wangsak se ituna personally samphang pai la samphang laga anili ring pala ga na Jehovah sai confident aru le dak le jili chumai khar da le laga khami chi ka trim lai lagla tangkhul na aga sa da tangkhul ning ka hak kui pung ka wal ka compete wa saron when they come back yui la ka khong ji chan ithum ko tong maing sa re ji hang khangai ne nani la ka thing khang jim le laglo may God be with you we run like some run atong is da ka sat ka kar ji da we rally mam lai lagla perform thalai wa salo ari July 15 to 21 ne jili thak mi da wa lo pa atong share le dak le really prepare ka sala manga wa mer no athem mer no and then come back with the winners medal itum butong je ka chi han ji le ka ngai sa ke ji hangai nan ni li things are nga kana wa khare la ka shock high hate comments ka tha chi malaing sa ka la ka the tangkhus are with you we are with you we are all with you ji phaning mi lo itun atang ji da ka to mi ching re sa mi ching re airport li rang rai khura sa ke ne ni yue de ji red carpet ham la ka maning la cha ju ka te ni sa da sami ka itum la deserve ka saving li tum sami ro from gi ji ne and then to here national la maning international level sa wi itum CSO ping itum church wi itum Ukrul district sports association la muchuk da le re thala ga sami se sami ra ne sami ke ji jena I'm sure we will all hik tha hiena tangku kho ka sa khwaya apong la khang saru no nani na tha da sa da le itum ko tong ring phau ko ning shna ko ji la hangai jena kala Sir Robert na hi da saklagan khulaka
train sami da kle is going to be worth it na hangai please continue to do this ani mang la maning la ka te shogra da kle li nan nei da dam thala yang sang la ka itam society li khamata ka shok ji etum ka hau ne ji sawa mi jinglo ji hangai ni shi thum li chung ka ning share next episode li wa yu ka highway Salik Vaisa se, Nimla, actually Salik Vaisa se. Then best wishes si mila kan shi thum ning share ko ji. Thank you. Hami shi delay. Ala ja episode li rang room ga ya viewers being here being tung tong li la chung kan ning share ko. Acha hiwa Solimla na Solan wi bang. Kalai thum tang khuna ko tong ko bang wa ring phakai la khaya episode akhang sai ani na chat ki dak le aru discuss ko chung ga sai re itum wi naung la khani chat ki dak le itum support best support mi say na in support sam sam ya ka khibana sam yura learn and la say hai na la talaga in support sam mi say ani personally sang pa ani Facebook le na WhatsApp le na phone number clear na just one text best wishes very nang say sam mi de le ko God be with you ki mangla text wa mi say ning hagla ga na waru no kala hikata achievement hi animang maningla kate kachung khala shokruno itumna akaina ka katom ka thaiji tran katom mi ka thaiji tran chungmai da shokre itumle community participation in chungmai leise collective effort in chungmai leise individual akhali amang na sarano gi hiwa sagla ga everyone thought liva kya ka hotna sala la community participation mak leisna itum apam liva church we support la kanala ke itum nam thala in khanga mi se football no basketball no volleyball no badminton no boxing no in any kind of sport in any kind of field itum right the support sami say ani na cha wajangi dak le athang hanglu jere national state lamning national lamning international level li tangkhul na washab dak le itum lakhni population now hina wagi dak le hi ko pai manim ko achievement ni itum pala kai lam khoi ase sakla kai na khuilaga ani mai khai itum ko tong go mai khia ne ji itum ko tong na theishin khuilaga ari kshaka le dak le atam hilila itum whatever support we can give be it financially or in kind or in prayer or in words itum milak se kala mai khia itum ko tong khumum se ji itum ko tong le khanawa sa da hangsang khangai ne next episode le itum ko tong sampang li shit say good night